KHASI Literature Society Tura kalapan long ka jing kindo lang ba kabashisi jisna menta kasi ha Working Women's Hostel Mission Compound Tura ha balawan banishin benta lang da ulampang kaying dor barthauan u Thomas A Sangma ha kini kasi lapalai ru ya Artylli kikot ka amani golporang balatho de Anita CH moment but ka goirani milam bak 1 and 2 balatho da iliwelin armarak shu ke society kala IT ru ik dor khas che ulam phang ke dor bar thawan halor ka jingker pat ban ithu no ya kaktin advocating for the inclusion of Garo and KHASI language in the 8th schedule of Indian Constitution. Government sukai bayana and kampukaina ni ala semua alaman ko pat kanong pa shalong kala sakhi